Azinifisele sinimukele Tindzaba Emini ifundwa ngilungelele makakula na Tindzaba. Emalunga endlu yabayesikhulu sekadumise ilitiko letinkhundla ngekusukumela itulu kwakha tinkhundla letashiswa. Aveta nekuthi nemiphakathi leyashiswa nayo iyadzinga kubanjiswa. Emalunga bekakhuluma ePhalamende ngesikhathi sekudzingidwa umbiko wekusebenta kwalelitiko wemnyakatimali wahulumende wa 2022-2023. Indvuna yetiko letinkundla nekutfutfukiswa kwato David Ncamphalala seyetfule umbiko wekusebenta kwalelitiko wemnyakatimali wahulumende wa 2022-2023 ekomidini lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu lapho esandvulelweni sayo indvuna ivete kutsi imisebenti leminyenti yentfutfuko yetinkundla itsikabetwe kushiswa kwato tinkhundla wasewetfula nemisebenti lehlelelwe umnyakatimali wahulumende wa 2023-2024 kufaka ekhatsi imali lengu-15 million emalangeni lehlelelwe kwakha tinkhundla letinsha. Lesikubuka kakhulu kungilokunye ukuthi siyati ukuthi kunemalunga lashelwa tinkhundla la maningi kakhulu talimala. Lesibheke nje ukuthi masinyane mabayirelease iMinister of Finance lela ingakhona. Sathi ukuthi lo msebenzi njengoba besibheke ukuthi awusukuma mbe10 masikhuluma na micro project lo sihlangana Thursday lo 10 asukume kanye kuze kuthi emalunga ukuthi kuyawufika lamalanga lana tabe tingaphela kodwa lo mehluko wokuthi sive salinyalelwa tinkhundla sifuna kuyosebenza khona sikhuluma nganabo wifi lesikhuluma ngabo abayithole leyo benefit kube kubonakala ukuthi hulumende wenda ini. Emalunga endlini abesadzingidza lo mbiko wendvuna advumisa nalelitiko ngekusukumela itulu kwakha tinkhundla letashiswa. Njengoba letikhulu setibekiwe kuna problem number 2 kwekuthi laba labafikako banenkinga yema boundaries. Njengoba letikhulu kubede iminyaka lengaka labanye ukhanza athi bo 20 years sebafile labaningi labathi lama boundaries. The cabinet decided to budget 30 million for a dialogue yale live bengitsinda ikhanza la. And actually, I'll recommend ayibuyingana la tinkhundleni lemali so that we can go in dialogue with the people and clear yonke lenkinga le. Siyekhethweni lonyaka 2023. Ngiyatibuta nje ngingubhekitshe umhlonishwa wesithobeleni ukuthi kute kube nginamuhla nguMashi kuyaqala kuyabhaliswa kumbe labo May June August noma nje kunema primary elections. Engabindvu intabe secedzile yini letakhiwo. Nasahlanganisa lo mbiko emalunga bekasachubeka nekudzingidza lendzaba kanti emalunga aphindze acela endvuneni ukuthi lelitiko libukete imali liyikhulise futhi lephakelwa tinkhundla ngaphansi kwesikhwama sekutfutfukisa tifundza. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Umbiko wenhlangano yahulumende lelwa neligciwane HIV and AIDS National Emergency Response Council on HIV and AIDS necha ukhomba ukuthi busweti kuswelakala kwemisebenzi kusebenzisa kabetshwala kanye nekuba netingane letinyenti kubala kulokunye ngiko lokuhambe imbili lokubangela abantu ukuthi batfole ligciwane kuleli. Umcondzisi wakanecha khanya mabuza uthi eminyakeni lophelile babe ngu-4,000 bantu labatfole HIV kuleli. Umqondisi wenhlangano yaneligciwane le-HIV AIDS kuleli i-National Emergency Response Council on HIV and AIDS inecha kanya mabuza uchaza kabanti kusilakuleli selimephi kulwa nalesifo. Shemstreet Comsals improve kakhulu. Sesi lokunya sese-97 seku-96 94 kusho 95 vele. Lokuthusa mbamba kunehlangosi lebantu thide labayithola kakhulu HIV. Sithuswa kakhulu ngumntwana wentombazana sithusa futhi nangabafana laba kusoka kuminyaka 24 kuya ku35 eminyaka ukuthi kunemkhathi omkhulu lapho uyayibona ke le HIV ihamba njani ihamba kulo 24 35 ibeke labantu abancane sithuka futhi namadoda lamadzala kwanza ukuthi namadoda amadzala akawadla amaphilisi futhi kukhusela ukuthi lamanye akhona alehle igciwane lapha emthembeni. Beka maziya wenhlangano kaNesha uchaza kabanti ngetintfo lethambisa kakhulu i-HIV AIDS kuleli. Kube ne-inconsistency ye-condom use. Sayisebenzisa mhlambe masicala first round second round asayisebenzisa sesiyatrustana. Iprevalence ye-transactional and intergenerational sex. Intergenerational sex naloko kuthi ngingaka sengibambe umfana nomncane lona 15 kube na lack of access to the key commodities such as labo condom.
Lolu cwaningo lwaka-Nature lukhomba tinkundla letilishumi kuleli letihamba embili kuba nebantu abatfokene ne-HIV/AIDS emnyakeni wa-2022. Letinkundla tifaka ikhasi lobamba Motshane Madlangempisi Mbabane East Mbabane West kanye naleyo yaseligongolweni. Letinye taletinkundla ngidvokodvweni Siphofaneni Khanyeni Manzini South kanye nenkundla yasekwaLuseni. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Nginamuzi Mkhonta sisesizulwini. Langemashumi lamathathu angenele tifundvo tekufundza kutsi angatisebentisa kanjani tinkhundla tekuchumana kude tibasebentele ekwakheni likusasa labo nekuphakamisa emantfombatane kutebulili i-gender equality. Lomhlangano bobanjele i-Taiwan Technical Mission kuMatsapha. Uhlose ukuhlomisa emantfombatane ngekusebentisa tebuchwepheshe kutsi tibasebentele babe nelikusasa lelihle bowuphindze kungenelwe nangulabanye ngaZoom. Umcondzo wa-1 billion rising campaign kuleli cola nihlatshwako bekayingcenye yalabangenele lo mhlangano. Base-Taiwan Technical Mission bebasishirishela ukuthi bona how they are using e-technology, maybe sharing with us the importance of e-technology ngoba umcoka be-technology ukuthi umake noma ngabe uyalima ayisebenzise kukhulisa umkhicito wakhe noma kuthola imarket. Siphinde futhi sathi sesikhuluma tingxoxo njengoba tichubeka lapha etikhulumeni lesitibonako letise-Taiwan sibona khona labanye bazivetela ukuthi nabasebenti abayinhlangano noma bayakhe njani i-movement yabantu labasha basebenzisa yona i-technology noma basebenzisa ama-social media platforms apho batawukhona kukhuluma nabo khona bakhone ukuthi ba-engage. Trent Tseng loyi-First Secretary Taiwan Embassy utsi kwabo kuhlanganisa amantfombatana kubukwe sikhala esikhona nenzima-ke labangayidlala bahlangene ekuvaleni leso sikhala nalokunye. So today is very honored. We work with the Taiwan Technical Mission, the microfinance project, to pick a very important national virtual meetings held by one of the well-known Taiwanese organizations. And the topic is about using the social media movement to change the Asian girls' futures. Kutawubanjwa imihlangano lehlukene kuleli viki kugubha i-Taiwan Gender Equality Week. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngikuMatsapha. Libandla elilikhetfo nemincele yetinkhundla Elections and Boundaries Commission latisa sive kule miphakathi ngaphansi kwaletinkhundla letilandzelako ukuthi sibe yingcenye yemihlangano yokufundza ngelikhetfo ngananka emalanga. Ngalesithatfu mhla ka-8 March 2023 kutaba belikhetfo batabe basesifundeni sakaManzini enkhundleni emahlangatsha umphakathi kutaba sebhawini nga-10 ekuseni. Kanti-ke lenye inkhundla batabe basenkomiyahlaba emphakathi wasesankolweni nga-10 ekuseni. Bese kuthi ngalesine mhla ka-9 March batabe basesifundeni sakaManzini enkhundleni kankomiyahlaba emiphakathini engcayini kanye nasensenga nga-10 ekuseni. Labasha labakhobatekile bomake nabobabe bangasali kule mihlangano. Simemetelo sikhishwa ngusihlalo welibandla umfana Nkosi Mhlaphlangene Dlamini. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle yato Phila Buthelezi seyibeke libandla lelisha lelitokubuka kuhlunga abafundzi kumfundzate wahulumende Scholarship Selection Board leliholwa ngusihlalo walo Brian Vilakati. Indvuna yatise lelibandla ukuthi lisenda umsebenti walo wekuhlunga liwaphatha kahle eMaswati futhi lisebente ngebucotfo. Ngesikhathi beka libandla lelisha le-Scholarship Selection Board indvuna yelitiko letisebenti kanye nenhlalakahle yato Phila Buthelezi side umsebenti waleli bandla mkhulu kakhulu njengalokhu 80% wemaphakelo alelitiko ayehlangothini lemfundzate. Kumbe itolo besibutana ukuthi umfula wangakini ngibani lipasi lakho kusemcoka ukuthi esikhulini ubupheleke kuphi uchamuka kuyiphi indvuna kodwa lokukhulu sesisekutheni ingabe la uchamuka khona bengeteyini wakhona ukuthi utibhadalele manje kusitakale laba labete nabani longababhadalela. Sinasihlalo longibabe Vilakati Brian lobe khona itolo
lotawuba nguye lohola lona libandla. Emalunga sinaye Bongo Dlamini, sinaye Babe Stezi Dlamini, sinaye Babe Jabulani Mavuso, unfortunately uphathekile namhla akekho phakathi kwethu. Sinaye Makecolile Mkhonda, sinaye Babe Mboni Dlamini, Make Sindisiwe Dube, Sifiso Sethu Bhembe, sina Phethile Masilela, sina Mlando Dlamini, sina Ncobile Dlamini naNguquko Dlamini laba yi-secretariat. Sihlalo welibandla le-Scholarship Selection Board Brian Vilakathi uthembisa ukuthi batawusebenza ngekudikhandla. Sitawuzama kutimisela siwende ngokwethembeka njengoba sokuvedile lokuthi umsebenzi lobitako lona umsebenzi lodzinga ukuthi sitinikele liwonke. Libandla leliphumile le-Scholarship Selection Board belikazi lihola ngusihlalo walo Stanley Dlamini ligcine ehhovisini nathi isithupha enyangeni yaBhimbidvwane kulo mnyaka losetulu. Leli lelisha lingene ehhovisini kubheke ukuthi nahlunye ngenyanga letako libe selihlunge abafunzi labayofundzela eWilliam Picture Ngwane Teachers Training College kanye nase-Ecot. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Nginamuzi Mkhonta sisezulwini. Kuletibuya ngaphandle kwakuleli inombolo yabomake kanye nemantfombatana lababa nesifo lesibangwa kungadli kahle malnutrition seyenyukile yafika ku-25% kule minyaka lemibili leyengcile ngekusho kwenhlangano yakamhlaba i-UNICEF. Lokhu kwenteka emaveni lafaka ekhatsi iSomalia, Ethiopia kanye nase-Afghanistan. Inhlangano ye-UNICEF ikholelwa ukuthi bomake kanye nemantfombatana lanalesifo lesibangwa kungadli emhlabeni wonke bangetulu kwa-1 billion. Lenhlangano ithi itimo letfaka ekhatsi itimpi kanye nemkhuhlane i-COVID-19 ngitona tende kwaba lukhuni ukuthi batfole kudla. Indvuna yelitiko letangephandle eveni lase-China, Qinggang, usola live lasemelika ngekungevani lesolo kuchubeka emkhatsini we-Washington kanye ne-Beijing. Lendvuna ithi uma ngabe imelika ingashintshi lunyawo lelihamba ngalo kutawusuka umsindvo kuliwe. Indvuna gang ithi imelika ayingacindzeteli i-China kodvwa ayilandzele imitsetfo. Baphathi bemasotsha eveni lase-Ukraine bathi batawuchubeka balwe angeke bavumele emasotsha ase-Russia ukuthi alithathe lidolobha le-Bakhmut. Lihhovisi lamengameli Volodymyr Zelensky lithi mengameli Zelensky uyikhulumile nemphathi wetisebenti kanye nakhomanda wema-Ground Forces lendzaba ngemsombuluko. Bobabili bavumelene ngavilinye ukuthi kusembili labaya khona. Bavumelene ukuthi batawungeta emasotsha kungetwe namathulusi ekusebenta kutilungiselela kutivikela emasotsheni ase-Russia. Kanti-ke sekuhambe imiphefumulo netinkhulungwane eBakhmut ngesizatfu sokuba khona kwamasotsha ase-Russia. Imidlalo. Umphathi wenhlangano lengamele etinhlangano tetemidlalo lapha eveni Darius Dlomo usisikhathi sesifikile ukuthi ilive laKangwane liphindze ligcotselane nalamanye emave emidlalweni wematubane wetigaba letitsite pheceleti long distance races. Dlomo uthi labati umlandvo welive kutemidlalo batawukhumbula ukuthi ilive laKangwane lake laba yingcenye yemave labenta kahle emidlalweni wematubane etigabeni tema long distances lapho khona netimendlela betibuya ekhaya. Live laKangwane eminyakeni lendlulile like laba yingcenye yemave labehamba embili emidlalweni wematubane kuma-long distance running lapho khona timendlela etahlukahlukene emidlalweni lemikhulu lefaka ekhatsi Commonwealth betibuya lapha ekhaya. Umphathi wenhlangano lengamele etinhlangano tetemidlalo lapha eveni Darius Dlomo uthi sikhatsi sesifikile kusi lo mdlalo ubuyele eveni lase-Eswatini. Major achievements in athletics have come from long distance running, have come from marathon. We cannot ignore the achievements of the great legends, Obabe Richard Mabuza. I'm talking about athletes that have gotten podium finishes at major tournaments, the African Games, gold medal, Commonwealth Games,
bronze medals. And I want to assure you this year it is time we sit down and athletics and retrace our steps to look at the issue of how best should we go back to what used to make Eswatini proud, intensifying long distance running. Kwanyalo-ke ilive libonakala lenta kahle emidlalweni wamatubane etigabeni letimfisha pheceleti ema-sprinting races nakubukwa lokwentiwa tingijimi letifaka ekhatsi Sibusiso Swazibolt Matsenjwa. Etindzabeni temidlalo ngeNgiyani Msibi, umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Inhlangano lengamele umdlalo webhola evekatini le-Afrika i-CAF seyivetile ukuthi ilive le-Morocco angeke lihlawuliswe kulandzela ukuthi lingakhoni kungenela indzebe ye-CHAN lebebanjelwe eveni lase-Algeria ngesizatfu sokuthi ilive le-Algeria laveta ukuthi i-Morocco bengeke isebentise indiza lechamuka edolobheni le-Rabat khona i-Morocco ilibhekise e-Algeria. I-CAF ithi sekubonakele ngazothi sekukhona kungevani emkhatsini walamave lamabili etindzabeni tetindiza. Emdlalweni wemphebedo kubikwa ukuthi Marta Kostyuka lotalela eveni lase-Ukraine senguye champeni we-ATX Open kulandzela kushaya Varvara Klasheva waseveni lase-Russia kumancamu alendzebe. Kostyuka loneminyaka uphakamise indzebe yakhe yekucala kusukela aqalile kudlala umdlalo wemphebedo. Etindzabeni tekutsengwa nekutsengiswa kwebadlali kubikwa ukuthi licembu le-Manchester United letimisele kutsenga umdlali welicembu le-Tottenham Hotspurs Harry Kane loneminyaka lengu-29. I-Manchester United ibuke kumtsenga nakucala isizini letako ya 2023-2024. Kanti amacembu lafaka ekhatsi i-Arsenal, Manchester United kanye ne-Chelsea kubikwa ukuthi sekacale kubuka umdlali Victor Osimhen loneminyaka lengu-24 lodalelwa eveni lase-Nigeria kodwa udlalela licembu le-Napoli laseveni lase-Italy. Ngaleto imidlalo sitiphetsa lapho ndzaba tetfu lo mhlanje sale kahle.